Келиңиздер эми концерт улайлыдагы кайраlarыңыздарга Кыргыздын дагы бир сулуу айымдардын биринчи кыралы, Кыргыздын сулуу кыздары Райымалы атабыздын небереси, белгилүү урчу, 20 тилдерди канырчы Гүлнара Райымалиева. Кол чабыңыздар менен сахна төрүндө. Гүлнара Райымалиева. Жаңырлардан Нурхат инем экөөбүз дуэттин аткарысында Ак сүйүү менен о деген жаңырды аткарып берели. Кабыл алып коюңуздар. Майрамыңыздар менен барыңыздарды. Кыйкырып кол чабып турабыз, келгиңиздер кана. Senin başka çok eller var. Ocağıma bekar kızım, suyeminde ayçığım o. Asıyım sen eller var. Senin başka çok eller var. Ocağıma bekar kızım, suyeminde ayçığım o. Çürük çürük giyindi, sürükensin. Kadınına anı, getirmekensin. Sayılırmış neydi, bir istedim hayra, getirdi kendisi. Asıyım sen eylem o, senin başka çok eylem o. Ocağıma bekar kızım, suyeminde ayçığım o. Asıyım sen eylem o, senin başka çok eylem o. Ocağıma bekar kızım, suyeminde ayçığım o. Senin başka çok eller var. Ocağıma bekar kızım, suyeminde ayçığım o. Asıyım sen eller var. Senin başka çok eller var. Ocağıma bekar kızım, suyeminde ayçığım o. Ocağıma bekar kızım, suyeminde ayçığım o. Ayçığım o. Чындык, байрамыңыздар менен дагы бир жолу. Гүлнара Райымалиева, кол чабыңыздар менен. Рахмат. Биякта бирөө дагы бирди сого берди деп атат. Бир эле запись бар болгон толгон. Концерт жакшы, маанай жакшы. Мамлекетибизде токчулук болсун, той болсун, биздин экономика өркүндөсүн. Мындай концерт күндө эле боло бербейт экен, жылына бир жолу болсо жолуп калат экен ушундай майрамдарда. Бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу агайын туугандар.